Bana KAWIRA Mwangaza muthenya jwa NKURUKI ni aritete mwerekera jo kweberia mbondi CIONTHE cha MACIBITARI na kuga ikwithirwe kwina mbondi ingi injero ontu buria bugwati mbaru ni MCA baranande banenkeri rutha rwa kuthujaga MACIBITARI jaria jari ndene ya ward ciao. NKURUKI bana KAWIRA NORITIE cibitari jikwithagirwa bakinenkanira ripoti cia indawa iriku bari nacio na ning'ana kiri MCA aitite ntumirie jenderia akureka dawa cha mung'anajo milioni 50 kuma kwa KEMSA. Muthuruki katwambiririe cio. Muthenya na Gavana Mwirikora Mwangaza akiamukira ndawa cha mung'ana cha milioni 50 makirongero KEMSA nethitwa kijana merekire mwanya jaja gatumukithwa kwina rungika kimantu jogi mwiri na cibitari cha kaunti ya Meru kwithitiko ndawa kwithiritwo kwina kiriro gikinene kinya tukijukia utongeire no kurari na kiriro ati cibitari tena ndawa, cibitari tena ndawa, cibitari tena ndawa. Lakini twataka ki record tukona ndawa no igwita mashinani, ndawa no ikugurwa, ndawa no ikumara. So mtu mugire atiri, you don't expect different results by doing the same thing that you have been doing. If you want different results, do something in a different way. Bwambere agono mugambo CIONTHE chenye ndawa chito chikunurwa ndikenda kumenya uma kethwa kwinda ndawa chieku kana kwina wamba bukuthithika. It is our duty badu tole atongeria badu ringeri kura utigira kwamberia naru ndawa cieja iteja cieta naria itikurukirite ki badu tumenyibieja gutirongo kirie kibendera ndeke rinto bieta ntionete medho kwa medho bia bieku no ntongo ndo gwira umaito agua na antikuga nkibatisha. Nasikia hata saa hii kuna zile maboksi mnafungua, zingine ziko nusu, zingine ziko kwota. It is important kile kimboksi kifunguliwe, muangalie ndani nini iko ndani kwa hiyo kimboksi. No to box chende iteojori andiko kwa chingunyori. Weche chene ibondi biere. Bojairi edwake bojairi agono mwanka MCA na wandi administrator batigire bagwita wandi ne ciao. Benalisti na mung'ana jwa ndawa ire gwita wandi ciao. Bado hizo vitu na pesa. Patia kila mheshimiwa karatasi yake ya kuonyesha hii ni madawa ya kwako, bei ni gani, hii ni gani, hii ni gani. So we expect that to be done before we dispatch hizi. Kwa hivyo kila mtu akienda na zake ataenda zikiwa na majina ya hospitali na ni dawa gani na ni pesa ngapi na itachukua muda gani na aketi na board, aketi na madaktari waongee vizuri sasa tunaona. Ambubu bedwa bagite kanene MCA na mwanka mbundi CIONTHE cha cibitari chito chibunjwa nikenda bedwa bena mbundi jeru iri komba gutania nguge na thirikari we akiunya mbundi mchomba kuthoithiritika gitakao. So we agree tufanye uchaguzi. Na hiyo uchaguzi MCS atakuwa part and parcel. Kwa sababu sisi ndio tutalaumiwa at the end of the day. Na ward administrator atakuwa part and parcel akiakilisha ofisi ya governor. Kwa hivyo Dr. Waome kama ni circular ama ni nini utapeana vunja hizo bodi zote tuanze na kwethira kure antu baende ne cibitari cietu pararita ngo enje ande ne cibitari antu ngotike batethira bena thina yo bachokia na kwethira ko bate kuruta ngo enje atheni bari place we kenda antu bomba gwikirwa baberu kenda mbundire yekirwa chitanira na administration na Gavana KAWIRA Mwangaza na chitanira na utongoria bwa MCA baraba wondi ne chietu na from there tumba gwethira batu tuka 8 at the end of the day Gavana ake accountable, MCA accountable, kinyambo ndeje cibitari na juche accountable. Na ndinye MCA bena rutha gwita kono cibitari gwita ngugi ontu bara batathitheka ukabere. And I'm giving you all the powers today. Gwita tu cibitari tu na gutuka gwa kamoga moja kwa moja. Na tumenya no responsible aja no MOH aja no ore aja na tweteire tukelewa thina kini imbie kurengi ndene tu cibitari tu lakini tuli aja tutiomba kumenya na au kuwa tuli MCS na pia ward administrators ke cibitari cietu tukaita iraku tukailia kithira ndawa ire supply chiku na nungi kumunja no twende mbere rimono agiranya wetera cibitari ukara yakao kuinterfere na manto ya department ya onto cibitari cietu ja ore former chief of staff uga irari gutwiriro kagure oria mwanjia kwera ikanteta na ari kagure. But now with this initiative yothingatia ndawa iji
ingwitikia thina we kethire kuthira ndene ya Meru nontu kuratuika orita ukerwa itoka gurenda but governor wakati umeingia na ukakuja na hii system ya kufuatilia mandawa mpaka inafika pale, unaona sasa maneno iko sawa. I want to congratulate you. Andikura menekithia jaja Meru kumakinga na Kawira Mwangaza ngiotekero ni kuona ketho kwitha kwina urungika kimantu jege ndawa kisibitari cha matura. Nkiripotera Uru TV Bitamuthuri Muriuki.